मार्च कुन तरुक पांथोकदोरिबा सीट अमा लेबा मणिपुर की राज्य सभा की मिखल की दमा बीजेपी की मिरेप अमा ओइना निंगथौ लेसेम बसना जावबंग असि असेंबली सेक्रेटरी दा मिरेप चेक पिसिंग्रे कर्नाटका कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा नुपा अमा लेखिदबगा लोनना इंडिया सु वायरस असिना मियोय कया सिहल्लबा लेबाक सिंगी मनुंगदा जनख्रे वायरस असिना सोखल्लबा मियोय मसिंग 105 सुख्रे स्टेट असिदा नोवल कोरोना वायरस संतोलकतनबा लौखटपा चेकिंग थौरांग अमा ओइना गवर्नर गवर्नमेंट एडेड स्कूल अमसुंग प्राइवेट स्कूल पुनमक था असि कुंथा माथोय फावबा सुक्ति लाउतोखरे अमसुंग कोरोना वायरस की मायोक्ता लौखटपा चेकिंग थौरांग ओइना मपानदगी चंगलकपा मियोय खुदिमक चथोक चसिन तौबा लेपनबा टूरिस्ट वीजा अमदी ई वीजा खुदिमक एप्रिल 15 फावबा सस्पेंड तौखरे मयाम खुरुमजरी अदोमने यंग्रीबसी इंपैक्ट न्यूज ने विजाना मनोहर मयुमना हुजी पुंजा असि फावगी मरोइबा पाउसिंग मियामदा पिजरी मार्च कुन तरुकता पांथोकदोरिबा सीट अमा लेबा मणिपुर की राज्य सभा की मिखल की दमक बीजेपी की मिरेप अमा ओइना निंथौ लेसेम बसना जावबा ngasi असेंबली सेक्रेटरी दा मिरेप चे पिसिनख्रे नॉमिनेशन फाइल तौबा अदु ngasi अयु पुंग 13 रोम तारकपदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बीरेन माहुत मिनिस्टर टीएस श्याम कुमार वर्क्स मिनिस्टर टीएस विश्वजीत एजुकेशन मिनिस्टर टीएस राधेश्याम काफ एंड पीडी मिनिस्टर के श्याम अमदी बीजेपी की चोंगान एमएलए सिंगल लोइनना लाक्टुना असेंबली सेक्रेटरी एम रमामणी दा तौखिबनी The central leaders has given the recognition, the legacy of the Maharaja as well as a state of in India. So we are very proud and thanks to the national leaders for selecting the titular king Laishamba Maharaj for the Rajya Sabha post. Aidi pura aingondadi yamna masi ngangna su thokjai aduga thoidongna aina masi yam kana kano torugadi leite adubu center ki leaders aduga state ki koi honorable CM daibiri aduga ona koi honorable minister sing mayam amagi hoji haibi ke bado akoi ki konungi legacy si ngak na ba adi masi makha fajana mai future ma semba yada ba amasung लेबा की थबक से नांगे आई से कुन मरी मंगा उचेन चेन लेबा की तरफ से खरग हेना मसक तोना तौबा ngमनबगी दुगी वाखल लोदे दा ई मसी याजबनी था सिगी तांग तरागा माथोइदा बीजेपी की नेशनल लीडर सिंगना मणिपुर की निंगथौ लेसेम सना जावबा सि सीट अमा खक्ता लेबा राज्य सभा की कैंडिडेट अमा ओइना नॉमिनेट तौरखी हाइबा बीजेपी की नेशनल लीडर सिंगना नॉमिनेट तौरइबा वाफम असी मणिपुर की निंगथौ ने एक्सेप्ट तौगदरा नत तौरोइदरा हाइबसी लमदम असी मियामना हंगनादुन लाकपा असौ वहंग अमनी अखोगी मणिपुर की निंगथौ लेसेम सना जावबा असी अखोगी लाकदइबा इलेक्शन असिदा बीजेपी की तसेंग कैंडिडेट अमा सुंसोय सोयदन ओइरगदौरी इंपैक्ट न्यूज की दमक कैमरा पर्सन आरामबम युहेन गलोइना मियाम पाउदम जरीबा इसा एलाम मुसुक असेंबली कॉम्प्लेक्स कर्नाटका कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा नुपा अमा लेखिदबगा लोइनना इंडिया सु वायरस असिना मियोय कया सिहल्लबा लेबाक सिंगी मनुंगदा चनख्रे इंडिया दा वायरस असिना सोहलबा मियोय मसिंग 105 सुख्रे हौजिक फावदा वायरस असिना मालेम की लेबाक चामगा कुनगतरेता सोहनबगा लोइनना मियोय लाख अमगा लिसिंग 135 रोम सोहले वायरस असिना चाइना दा मियोय लिसिंग 3 गा चामगा 138 इटली दा लिसिंग अमगा 13 ईरान दा चामरी गा कुनगमापन यौख्रे हाइरी इंडिया की ओइना लेखिद्रबा चाही 135 ngakpigani 103 suraba nupa asi Saudi Arabia dagi March thagi ahobada halakhibani hairi
Leiba asida COVID-19 sandorag leiba asigi checking tharang lokhotpa oina state asigi government school, government aided school amasung private school punamak tha asigi kutang kuntrama thoi fawba suti lauthokre. Governor gi mingda education s department na thopa order amagi matung inna lamdam asida COVID-19 asi sandorakta naba school punamak suti thabani. School sing suti tharaga su vosem amasung kosem na gi hanadagi chathariba theory amadi practical gi exam singdi adumak pangthokani hairi. World Health Organization na coronavirus asi malem pumbada sandok laba laina ama oire haina lauktokraba matung India government su March 13 fawbada pi khiba tourist visa amadi visa kudimak suspend tawkre. India National Sing yauna mapandagi changlapa miyoi kudimak chathok sachin tawba lepnanaba khankre. Diplomatic official UN International Organization Employment amadi project visa sing natana visa kudimak lagliba April 15 fawba suspend tawkre. Ministry of Home Affairs ki Bureau of Immigration na thokiba order asi March 13 dagi chanaba hawgani. India da hana dagi changlaktuna laikiba foreigner singi visa singdi adumak valid oigani. Malam gi leiba kya novel coronavirus COVID-19 na ohelakliba akiba fibam asina maram oraga laina asigi matang da miyam da awareness pi nabagi pandam da COVID-19 dagi ngak thoknaba warol kaya iba chejai amasung banner sing thetpagi campaign ama ngarang Imphal City gi area da hodokre. Campaign adu City Police Station na mafung oiba thodang loduna Indian Red Cross Society Imphal West District Branch amasung City Police ani na khusam naduna pangthokibani. Campaign adugi saruk ama oina City Police Station ki police personnel sing amasung Indian Red Cross Society Imphal West District Branch ki members singna COVID-19 dagi ngak thoknaba warol iba banner sing Imphal City ki mapung oiba kaithel ani ki tongan mafam singda thetki loinana pamphlet sing su achat awong singda yenthoki. Coronavirus si kamana prevention to ba yai khut sengna hamba khotpa already mark chupi ba do's and don'ts myam se khoina public sandok saraga khitang makai asagi mark si preventive measures oigadra na adu yi pandu yengaga khoina crowd level area se khoina sum awareness pizabani fever level ngata lo khu ba ngata coronavirus ki lei je achi oide tobudu akoina checksing adubdi adum lairagadi doctor da chalaga yengbiu aruga outside India chaluba India mong chaluba halako rega su magi history da phan haibi daga mayam nen paina phanai aduna koina yam hena su panic oidaba koina section big tholong khal lokho charagadi khoi sidigi ngangthop khar ngomudra na adui pandam da koin tawjabani hemsigi campaign si Novel coronavirus dagi karam na ngak thukna legadagi haibagi paujel puba cycle rally ama ngarang Imphal City manungda chatkre. Cycle rally adu Indian Red Cross Society Manipur State Branch na Manipur Adventure amadi Mountaineering Biker Association ga khusamna duna sinbani. MG Avenue da leiba Indian Red Cross Society Manipur State Branch tagi lamthakhiba rally adu Nagamapal Waheng Laikai Kaisampat Kaisamthong Khangempali Singjamai Kongba Wangkhai Haptana chungba Imphal City gi maroiba mafam sing fauduna chatlaba tungda Indian Red Cross Society gi office ta loisanki. Malayam pumbada leriba COVID-19 gi mipaiba asina maram oraga laiba asigi Home Minister Amit Shah gi Manipur da lakadaba khongsat adu April 15 fawba yethokre haina IPR Minister TS Biswajina phongdorakli. Ngarang News Secretary ta laiba mahak ke office ki conference hall da pangthokiba paw gi mifam amada Minister na makha tana hai masida natana laiba asigi oinasu atopa laibak sing dagi lakpa tourist visa sahi asigi April 15 fawba suspend tawkre. Laina asina maram oraga malengi mipung khudi makta mi paiba lairiba asina maram oraga lainga ki maikidagi loba checking thorang khudimak lepa laitana lauri masida natana laina asigi matangda ningthina khangminana ba bhab taminana ba thabak paikhatpagi mathakta awareness kya su piri yariba makhai kuma herauna chingba yauna maram chadana miya ponba thoram sing pangthok pidana basu honabiyo haina minister na appeal tauri. Amit Shah ji akoi chahi ahum pharakpagi sarkar achigi lakani haidana torumbadu April 15 bhaukta lakpa akoina yaithokre masi adagi yaithorkpa nati part of the state government gi section thorang oimana public meeting nataga public gathering tawasi kanagumba laibak thiba ma yawu matamda natraga
कोई थोलक याब पोटुदे अखोइना प्रोटेक्टिवली चटप फई हाइदना सरकार छिने ngasi कोई महाकी विजिट फाउदा अखोइना यैथोखरे थाबल चोंबसे अखोइ सरकारना पुलप ओइना अखोइना थिंगे हाबगी वाफम नत्रगसु मसी यारिङै मखा ताबिदना अखोइगी लेरिबा याउसंग हेक अखोइगी कनागुमना यारगदी अखोइगी सरकारगी माइकैदगदी हयेंग भाउतजु अखोइदि चोंबिदनबा अदुगा चोंगे हारगसु सेक्शन धौरांग लौखट पेरे हारकांदा तौदबा यादबा नियम कानून खरा एक्सपर्ट सिंह डॉक्टर सिंह पीरीबा सिंहसे सी चनबीरे हारगा मणिपुर जुमसी प्रोटेक्शन तौनबा अमदि मसिंग आथोनबा इसा इसा सेक्शन सी सेक्शन बियो हाइदना अखोइ सरकार के माइकैदगी स्पोक पर्सन अमा ओइना आई हाइ मतंग स्वाइसे ब्रेक अमा लौजगे ब्रेक के मथुंगदा याउसंग कुमहेगी मनुंग चन्ना नुमिदांग के मतमदा पांगथोकनरिबा थाबल चोंबगी पाव अमदि मणिपुर अमसुंग मालेंगी तोंगान तोंगान बे ई पाव सिंह पुदन लाक्सगे इम्पैक्ट न्यूज पमे तादो लेबियो मयाम बो मुकाना तराम लोकस्टोरी बुलेटिन असिगी मखाता पाव मयाम दा पिजरी सही अमगी मनुंगदा अमुक्ता लाक्पा याउसंग कुमहेगा मरी लेना लमदम असिगी मफम कयादा मियामना थोलक्तुना थाबल चोंगनरी याउसंग कुमहेगा मरी लेना चीफ मिनिस्टर ना पीखिबा पाउजेलदा मरु ओइबा कुमहे अमा ओरगसु कोविड-19 गी अकीबा लेबना मियाम पुनबगी चांग खरा हंथनबा हाइख्रबसु याउसंग थाबल लेपतना चोंगनरी नुमित मंगानी गी याउसंग कुमहे असिदा लमदम असिगी पाखंग लेसाबी कयाना हराउ तयामना थाबल चोंगली चोंगदबने दो कोरोना वायरस ना वायरस अमसु वर्ल्ड जे दम सादोराइबनि ना सागे को इंडिया जौसलैने मणिपुर जौसलोय हाइनिंगाय लेते अदुना मयाम थबल चोंग तारसु युम यौरगा खुसा सेंना हमदोपियो अखोइना मोइदा हाइबि साना सागी अदुगुम सैनिटाइजर न चिंबा अदि ग्लव न चिंबा तगदि नोगी मास्क सिजिनबा या इसा इसाना सेक्शन बुदुना ख्वाइदि फै हाइबदु अखोइना मोइदा याम कन्ना हाइजेबनि फैशन लोमना चटबसे खंग हानगी लेरमबदुसु यामना फै हजिकसु अपग्रेड तौखलकबने हाय अदुगा का हेना मिना येंबदा नुवाइरोइदबा ड्रेस सेतबा येंबिरिबा मयामनासु लाना उबिदबा हाय स्मा हाइजानि थाबल सिनबाना लेकाइगी इसन इसे जमन लेपतना मचथरे अवन मदि याम लाए मपान आइबा सेतबा मैदैगी ट्रेडिशनल ड्रेस अपा मन लोइना तौबिरे याम नुवाइ कोरोना खागदी याम कीबा फावे अदुगा लाई हाइदना कोइजु याउसंग मतम ओइबनिना कमाइन तौदोइना हाइबदा सैनिटाइजर गुमा सिजनाइए दुम हलाजु हैंड वॉश फजना दुम तौवे कुसा हामदना खोतना सिजंगदना खोतना इसिटाइजर गुमा खंगमा तैदना खोतना लेसाबि मसाजे कनोगा नुमानगा पीदना खोइ तौजैबा तही अमगी सुमाइना थाबन चोंगपजे याम नुंसीबा नाटकी होइबा कोइ मपनाइ छेलगा सारी छेलगा दे अंगांगिंजु मपनाइ छेलगा नत्र मोरांग बिजन छे फनेक छेलगा चोंबजे अखोइदसु येंबसु याम नुंगाइ Health and Sanitation की मतंगदा अंगांग सिंगी ओइबा क्विज कंपटीशन अमा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की वांगबलदा पांगथोखरे क्विज कंपटीशन अदु पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट थौबाल डिवीजन डिस्ट्रिक्ट वाटर सैनिटेशन अमसुंग सोशल डेवलपमेंट क्लब वांगबल गा खुसमनदुना SDC प्लेग्राउंड पांगथोखिबनी कंपटीशन अदुदा सरुक याखिबा अंगांग सिंगदा जल जीवन मिशन कोरोना वायरस ग्रीन मिशन ओपन डिफिकेशन ना चिंगबा हिरम सिंगदा वांग हंकी Guwahati da pangthokhiba Marisuva International Music Festival and Rhythms and Aromas of Northeast Contest na ukrul-dagi Salt and Light Traveling Band na Best Band gi mana phangnagle. Contest aduda Silongi Thunderscape amasung Nagaland-dagi Paradigm Shift na ahanba amasung anisuba runner-up taki haidi. Music Festival adugi Rhythms and Aromas of Northeast Contest aduda Awang Nompoki State Nepal dagi Khangalaba Music Band kayana athu ehen tanaki hairi. Hauzik sanabagi pauda
All Manipur Working Journalists Union Amjuna Sinduna Hokiba Mars Nipan Dagi Chatharakiba Tarasuba Amjun Annual Sports Meet Ngarang Loisin Kre. Ngarang Loisin Banumita Pangtokiba Cricket Masana gi Champion Sangai Express na Oikre. Ngarang Ayuktagi Hona Team Taret na Serugyaduna Luwang Sobom Dalaiba Luwang Pokpa Cricket Stadium da Chathakiba over Nipan gi Oiba Cricket Masana gi Hanba quarter final match da correspondent Tarama Choibu Pongna Famna Maitiba Piki. Ani Suba quarter final match da Media Unified Pu ISTV na Maitiba Piki Marishuba match da na Impact TV na Wialan Paubu Maitiba Pidu na semi-final Janki by Fangduna semi-final Changlakiba Sangai Express na semi-final Bupongna Fambu Maitiba Piki Loina na Anisuba semi-final match da ISTV na Impact TV bu Maitiba Piki buga Loina na final match da Sangai Express na ISTV bu yam na laksa na Maitiba Pidu na champion oiki. Tararak Suba Sahid Manoranjan Singh Memorial State Open Football Tournament ki winner Young Physique Union Lalambung na oikre. Sai Complex Tagilda All Manipur Football Association gimigyang Makhada CRPF amadi Imphal West Football Association na Sinduna Chatharakpa tournament asigi final match cha Young Physique Union na Nisha Thamoibanbu goal ani Shinoda Maithiba Piduna tournament asigi winner oikibani. Tournament asigi loisinbagi thoramda Works Minister TSB Sojit amadi CRPF ki Makok Thongba official singsu saruk yaduna winner amadi runner up taraba team da mana mathum sing yenthoki. Awareness on youth to join defense force, interaction of youth with service personnel, charity for orphan, family gathering of serving personnel, haiba motoda chahigi oina sanava exhibition football match pangtokre. Exhibition football match adu UVSA Chajing amasung Indian Navy, Army, CRPF, BSF, Assam Rifle, AG amasung health sector da thabak thoriba singna punna Semba Force Tarama Thui Anigi Marakta Sanakibani. Exhibition football match adu Mingle Club amasung Force Tarama Thui Anina punna Sinduna Chajing Kaijengbungda Pangthokibani. Thoramaduda CAF and PD Minister Karam Samna Maru Oiva Miyoi Oina Sarukyaki. Loidana exhibition football match adu Minister Karam Samna football Kauduna Huduki. Thasigi tangma pandagi hauduna chatharakiba yausang kumhai gi ngarang mari ni chanba numitta su lamdam asigi tungan mafam kaya da laikai na sinduna yausang sports pangthonaki matam amada yausang kumhai manungda miyamna lamjau sorokta itak irang tawduna leibagi mahuta lamdam asida sports ki achauba sapu ama purakpagi wakhalon amaga loinana pangthokna river sports ki thorom asida masing yamna ba miyamna laikai gi lampak singda thoraktuna sarukyanaki. Stand by later. Double tenancy headlines of Honamiam Tamzari. Mask in the Tarukta Pangtoka the reverse hit Amalaiba Manipur Girizes Savagi Mikal Gidama BJP Mirabama Oinaning Tola Sembasana Zabangasi Assembly Secretary the Minute Tapis in Trade. Karnataka the COVID-19 positive Oibanupa Malaki the Bugalona India Su virus Asina Mioi Kayasi Halaba Leba Singi Manung the Chen Cray virus Asina Sohalaba Mioi Masing Kumdramanga Sukri. Kaya sa novel coronavirus ang dulak na nabalakot pa sa sing Torang ama o na governor na
government aided amasung private school pumnamakta tha asigi tang 38 fawba suti lauthokre amasung coronavirus ki mayokta lokotpa checking thorang oina mapandagi chonglakpa miyoi khudimak chathok chasin tawba lepdaba tourist visa amadi e visa khudimak April 15 fawba suspend tawki